Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Amakuru aturuka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aravuga ko kuwa gatatu umutwe wa F23 uri ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo baramukiye mu mirwano ikomeye cyane iri kubera mu ntara ntoya ivuye mu mujyi wa Uvira. Amakuru atandukanye yemeza ko imirwano iri kubera mu duce twa Kigoro, Kigurwe na Kabunambo duhereye mu birometero birirwa muri 26 uvuye muri Uvira. Ni imirwano ihanganije ihuriro rya F23 ingabo za leta FARDC na Wazalendo. Kugeza ubu biracyagoye kumenya uko imana zombi ziri kwitwara mu mirwano, ndetse yaba F23 cyangwa se Kinshasa buragira icyo yitangazaho. Imiryango itegamiye kuri leta muri Kongo Kinshasa ariko kandi yagaragaje uburakari bukomeye nyuma y'inkongi y'umuriro yibasiye icyiciro cy'aka Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD. Ishyaka ry'uwahoze ari perezida wa Kongo Kinshasa Joseph Kabila yebereye mu mujyi wa Kinshasa. Societe civile ya Kongo yatanze impuruza kuba impaka za politiki zigenda zifata intera ishobora guteza akaga muri Kongo. Abanyamakuru ba Radio Okapi bagezeho byabereye kuwa kabiri basanze ibimenyetso by'inkongi bigaragara ku nyubako ikorerwa muri iri shyaka iri ku muhanda wa Boulevard Sendwe. Nk'uko babibonye babivuze, ibyo biro bitari bigikora neza byaba byaratwitswe n'abigaragambyaga mu gice cy'urugendo rwari rwateguye kuwa mbere n'ishyaka riri ku butegetsi DPS mu gushyigikira ibintu bya Leta Zunze za Amerika byafatiwe uwahoze ari perezida wa Kongo Joseph Kabila Kabange. Ibi byateje impaka n'amarangamutima menshi ku ruhande rw'umuhuzabikorwa w'imiryango itera leta muri Kongo Jean Claude Katende. Ibikorwa nk'ibi ngo birashyira demokarasi ya Kongo mu kangaratete. Nawe yamaganye byimaze iki gikorwa cy'ubugizi bwa nabi, anaburira ko ari inzira iteye impungenge igana gukoresha urugomo nk'uburyo bwo kugaragaza ibitekerezo bya politike. Mu itangazo yakizagaragara yavuze ko gutwika igiciro cy'aka rya politike uko byagenze kose n'impamvu zabyo bigaragaza icyerekezo giteye akaga. Ati gutwika icyiciro cy'aka ni ugutera ubwoba bari muri politike no guhungabanya ubwisanzure bw'amashyaka menshi ndetse n'imiyoborere ishingiye kuri demokarasi. Yibukije ko demokarasi yubakwa binyuze mu mpaka zishingiye ku bitekerezo binyuranye atari mu gusenya, kandi ko ishingiye mu kubaha inzego n'uburenganzira rusange bw'abaturage. Kubera uburemere bw'ibi byabaye, Societe civile ya Kongo yasabye ko hahita hatangirira iperereza ryigenga rigamije kumenya ababikoze, ababitumye n'ababafashije. Yasabye kandi inzego z'ubutabera gukora akazi kazo mu bwisanzure no mu butabera hatitaye ku mashyaka abantu barizwamo. Uyu muryango waburiye ko kudaha agaciro ibikorwa by'urugomo bishobora gutuma igihugu kijya mu bihe by'akajagari n'umwuka mubi wa politike. Mu gusoza basabye abanyapolitiki bose guhitamo inzira y'amahoro n'iza demokarasi mu kugaragaza ibitekerezo byabo bitandukanye, cyane cyane muri iki gihe igihugu gisanzwe gifite umwuka wa politiki uremereye. Naho mu burasirazuba bwa Kongo, Societe civile mu karere ka Rubero mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru yamaganye ibikorwa by'imitwe yitwaje intwaro ya Wazalendo ishinzwe gukora ubwicanyi, iyicarubozo n'akarengane gatandukanye k'abaturage b'abasivile. Mu itangazo basohoye umuryango w'abaturage bavuze ko umutekano ugenda uba mubi cyane, ugaragaza by'umwihariko ku bwicanyi bubiri bwabaye kuwa kane ushize Ikimburu, aho umushoferi wa moto n'umugenzi bishwe. Ibyo bikaba bishinjwa ubarwanyi. Urebye kuko yongera kwihohoterwa, Societe civile yasaba inzego za leta gushimangira kugenzura Wazalendo, kwihutisha gahunda yo kwambura intwaro no gukurikirana mu nkiko bagize uruhare muri ibi bikorwa by'ihohoterwa. Ibanza kuvuga ko yangayikishijwe cyane no kwirakwira kw'intwaro zitagenzuwe zifitwe n'abamwe muri Wazalendo, ibintu ifata nk'akaga gakomeye ku baturage. Perezida wayo Muhindo Tafuteni abivuga yavuze ati gukwirakwira kw'intwaro mu baturage aho bamwe muri Wazalendo bazitwara nta burambe bwa gisirikare, nta mabwiriza ya gisirikare ndetse nta n'ubumenyi ku burenganzira bwa muntu, ni nk'imvi icukuye ifite ingaruka zidashobora kubarurwa. Uyu muryango w'abaturage unenga kandi ko hashyizweho za bariyeri zitemewe ku mihanda itandukanye, uvuga ko mu maso ya leta itagira icyo ikora, kandi wenda hari n'ubufatanye bamwe muri Wazalendo bakora ibikorwa byo gusoresha no guhamura abaturage. Ugaragaza kandi ko hari n'utuzu bafungiramo abantu, aho bivuga ko hakorerwa iyicarubozo, gufata nabo abantu ndetse n'ubwicanyi. Ibikorwa byahagaze ku cyumweru tariki ya Gicurasi Kimburu no mu mujyi wa Rubero Centre nyuma y'icwa ry'umushoferi wa moto n'umugenzi yari ahetse. Byavuze ko byakozwe n'umurwanyi wa Wazalendo. Naranganisha amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Uganda. Abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika. Banditswe inteko ishinga amategeko ya Uganda yatoye itegeko ryo kurengera ubusugire bw'igihugu mu mpaka zatumye yiyambazwa abasirikare n'abapolisi kuko mu kuritora abadepite bendaga gufatana mu mashati ndetse no gucikamo ibice ku bijyanye n'aho leta igomba guharukira igenzura imbaraga z'amahanga ku butegetsi bwa Kampala. Uwo mushinga w'itegeko wemejwe nyuma y'uko inteko ishinga amategeko yemeje raporo ya komite ihuriweho ishinzwe ingabo n'umutekano w'imbere mu gihugu hamwe n'iy'amategeko n'ibikorwa by'inteko imaze gusuzuma ingingo ku yindi, ndetse ngo nayisomye inshuro 3 zose. Perezida w'inteko ishinga amategeko ya Uganda Anita Among yabanje kwemeza ko umubare wagize inteko ukenewe cyangwa se ko ramuzuye. Avuga ko abadepite 53 bahari barimo 8 bitabiriye binyuze kuri Zoom. Komisiyo yavuze ko yakiriye zisengura ibitekerezo by'abafatanyabikorwa 224 bashyizwe mu matsinda 60 barimo Banki Nkuru ya Uganda, umuryango w'amategeko wa Uganda, amatsinda y'ubucuruzi, amashyaka ya politike, imiryango ishingiye ku madini, za kaminuza, abashakashatsi mu by'ubuzima, abahagarariye abanya-Uganda bo mu mahanga, umuryango w'abibumbye ndetse n'imiryango itegamiye kuri leta. Mu bitekerezo byatanzwe, komisiyo yavuze ko habonetse ubwumvikane rusange ku ntego z'uyu mushinga w'itegeko ko ufite ishingiro, ariko ku bisobanuro byawo n'uko uzashyirwa mu bikorwa byagutse cyane
cyane kunyuranya n'amategeko asanzwe ariho mu gihugu kandi ko kiri ububasha burenze urugero mu maboko ya minisitiri ndetse ko ingaruka zawo zishobora kugera ku bukungu bwose bw'igihugu. Imirimo y'inteko yaranzwe no kutumvikana ku buryo bwo gukurikiza amabwiriza nyuma y'uko Depite w'Akarere ka Nakawa West Joel Senyonyi agaragaje impungenge ku buryo raporo y'amashyaka make yafatwaga muri za komisiyo. Depite Gilbert Uranya yarenze umushinga w'itegeko ushinja gushyiraho uburyo bw'ibihano bikakaye cyane ndetse no kuba ushobora kugira ingaruka mbi ku bukungu. Uyu mushinga w'itegeko utavuga rumwe ubuza abanyamahanga kohereza amafaranga adafite ibisobanuro mu gihugu cya Uganda kuko byaba bigize icyaha kuko hakeyeho ko hari abakohereza amafaranga agamije guhirika ubutegetsi. Nyuma y'impaka ndende zimwe zasaga n'izango turwane byarangiye umushinga utoye ku ngengimira z'abarwanya ubutegetsi ubushigaje kwemerwa nk'itegeko na Perezida Museveni. Ninyabije muri Tanzania abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika banitswe Perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan yasabye mugenzi we wa Kenya uriya muto kutajenjekera ikibazo cy'urubyiruko rw'itabajenizi rugambiriye guteza akavuyo mu bihugu bya Afurika y'Iburasirazuba amwizeza kuba amufasha. Ibi Perezida Suluhu yabigarutseho mu ijambo yavuze ubwo yakiraga Perezida Ruto uri mu ruzinduko rw'akazi muri Tanzania. Yavuze ko Tanzania idakwiye kurebera no kwishimira ikibi cyakwibasira Kenya, ashimangira ko n'abayobozi ba Kenya bakwiye kubigenza gutyo ku gihugu cye. Ati ntabwo dukwiye gushungera ibibazo byaturuka mu gice kimwe cyangwa se ikindi, twebwe ikibazo kivutse muri Kenya ni ikibazo cyacu dufatanye kugikemura. Muri Tanzania yavuze ikibazo naho niko bikwiriye kugenda. Perezida Suluhu yakomeje abwira Ruto ko badakwiye kujenjekera ikibazo cy'urubyiruko rukunze guteza imyigaragambyo muri Kenya ndetse mu mezi make ashize ikaba yarageze no muri Tanzania. Yamubwiye ko bakwiye gukorana mu guhangana n'uru rubyiruko. Ikinyamakuru The Chanzo kimusubiramo avuga ati umunsi mu gitondo naganira na Perezida Ruto ku buryo bwo guhangana n'abana bacu bita rya zina muzi bivuga nk'urubyiruko rwo muri Afurika y'Iburasirazuba ku buryo bajya hose kurwanira demokarasi, bateza akavuyo hano bateza akavuyo hariya, batwika hano batwika hariya, batesha umutwe leta zabo. Nabwira Ruto ni ibintu ntabwo dukwiriye kubijenjekera ntidutoranya abanyatanzania cyangwa se abanyakenya, nibazi wanjye makubita akanyafu nibazi wawe bakubita ibinyafu kugira ngo bajye mu murongo. Perezida Suluhu yatangaje mu gihe Kenya kwinze kwibasirwa n'imyigaragambyo iyobowe n'urubyiruko ruba rutaka ko rwirengagijwe n'ubutegetsi bwabo. Mu mwaka ushize imyigaragambyo nk'iyi yari imenyereye muri Kenya yabaye no muri Tanzania nyuma y'iminsi mike yabaye amatora y'umukuru w'igihugu. Urubyiruko rwo muri Kenya rwagiye rushinjwa gutegura imyigaragambyo mu bindi bihugu nka Uganda na Tanzania. Agaseke k'amakuru mu karere gafunikire muri Sudani y'Epfo abanyamakuru bakoze ba muri barandika matsiko Perezida wa Sudani y'Epfo Salva Kiir yategetse mu banki y'ubucuruzi gukuraho guhagarika kugenera abaturage umubare w'amafaranga batagomba kurenza babikuza mu mabanki. Ikinyamakuru The East African cyanditswe Perezida Kiir ibi yabikoze mu rwego rwo kugoboka abaturage n'ubucuruzi mu gihe igihugu gihanganye n'ikibazo gikomeye cy'ibura ry'amafaranga. Iri tegeko rigamije kugarura icyizere mu rwego rw'amabanki rwashigishwe n'igabanuka ry'amafaranga yinjira mu gihugu aturutse ku bucuruzi bwa peteroli ibyatumye abantu n'ibigo badashobora kubona amafaranga yabo uko bikwiriye. Iki cyemezo gikurikiye cyari cyafashwe na Banki Nkuru ya Sudani y'Epfo cyo kongera amafaranga yo gukwirakwiza mu banki y'ubucuruzi kugira ngo ikibazo cy'ibura ryawo kigabanuke. Guverineri wa Banki Nkuru ya Sudani y'Epfo John Oyisa Damian yagejeje iteka rya perezida ku bayobozi b'amabanki mu nama yabaye mu ntara z'ukwezi kwa kane abasaba kwemeza ko abakiriya cyane cyane bafite amakonti yabo babasha kuyikuza amafaranga yabo nta nkomyi. Yavuze ko iri tegeko rigamije kongera icyizere mu mabanki no kwemeza ko abantu babona amafaranga yabo nta kibazo. Banki y'Isi ivuga ko ifaranga ry'iki gihugu riri mu yataye agaciro cyane muri Afurika kandi izakomeza kugata bitewe no kubura amadevize. Mbere mu myaka 2 ishize Banki Nkuru yari yashyizeho ko nta muntu ugomba kubikuza amafaranga arenga miliyoni 10 z'amasauzi Sudanese pounds kugira ngo bagabanye gukoresha amafaranga mu ntoki no guteza imbere uburyo bw'ikoranabuhanga. Ariko nyuma y'igihe gito ibi byaje gukurwaho bakaba basubijeho ibintu byose uko byahoze burundu kubera ko ikibazo cyari cyarushijeho gukomera. Naho muri Kenya inteko ishinga amategeko umutwe wa Sena igiye kwiga ku busabe bwo kwambura Kenyatta uburenganzira inyungu n'ibindi bitandukanye habwa nkoze ari perezida w'icyo gihugu harimo amashiringi miliyoni 1.5 ya Kenya no kuvuga asaga 11 by'amadolari y'Amerika buri kwezi. Senateri uhagarariye intara ya Nandi Samson Chiragi niwe wagejeje umushinga muri Sena ugamije kwambura Kenyatta uburenganzira n'inyungu zitandukanye yagenerwa nka perezida w'icyo gihe. Impamvu umusenateri yatanze no kuri Kenyatta adakwiye gukomeza guhabwa ibyo byenerwa umukuru w'igihugu w'icyo gihe kandi wakirimo gukora ibikorwa bya politiki bitandukanye nk'uko bitangazwa n'ikinyamakuru The Citizen cyo muri Kenya. Uwo mushinga biteganyijwe kuzaganirwa mu minsi ya vuba muri uku kwezi kwa Gicurasi wagejejwe muri Sena kuwa mbere w'iki cyumweru nyuma y'iminsi mike Kenyatta agejeje imbwirwaruhame ku bayoboke b'ishyaka rye Jubilee ahitwa Narok anyujije kuri telefone aho yanengaga perezida William Ruto ko yagerageje kumufunga umunwa no kumubuza kuvuga. Senateri Chiragi yavuze ko Kenyatta uhoze ari perezida wa Kenya adashobora gukomeza guhabwa ibigenerwa perezida uri mu giruko cy'izabukuru mu gihe yakomeje kuba umuyobozi w'ishyaka rya Jubilee mu myaka isaga 3 nyuma yo kuva ku butegetsi. Senateri Samson Chiragi ati Kenyatta aracyari umuyobozi w'ishyaka rya Jubilee. Muri iyo mbwirwaruhame yo kuri telefone yanavuzemo ko ashaka gukomeza kuba muzima mu bijyanye na politiki. Akomeza agira ati igihano gishoboka wamuha no kumukuriraho aya mafaranga yahabwaga.
agashyirwa ku ruhande agakoreshwa mu bindi bibazo dufite tugomba gukemura muri kino gihugu. Nubwo bimeze gutya ariko abayobozi b'abanyamuryango b'ishyaka rya Jubilee bamaganye icyo gitekerezo cy'uwo musenateri, bashimangira ko Uhuru Kenyatta afite uburenganzira ahabwa n'itegeko nshinga bwo kugaragaza ibitekerezo bye. Umuyobozi w'ishyaka Jubilee Fred Matiang'i we yavuze ko leta yafashe icyo kiganiro cya Kenyatta mu ishyaka rye harimo kurengera cyane no gukabya. Ati perezida ucyuye igihe ni ukuvuga Uhuru Kenyatta yamagaye kuri telefone inshuro imwe gusa, ariko guverinoma amaze iminsi yose y'impera z'icyumweru ibivugaho. Aba ni bantu ki koko? Umunyamabanga mukuru w'ishyaka Jubilee Moitereri Ole Kenta nawe yashimanye ko ibigenerwa abahoze ari abakuru b'ibihugu muri Kenya atari impano cyangwa se imfashanyo ishobora gukurwa igira icyo ari cyo cyose. Ati ibigenerwa abahoze ari abakuru b'ibihugu bari mu kiruhuko cy'izabukuru ntabwo ari impano ihagarikwa gutyo gusa. Ndashaka gusaba perezida William Ruto ngo yigaragaze ubwe avuge kuri iki kibazo aho kugira ngo akoreshe abandi bantu ku ruhande. Hanze bambwire ko perezida Trump Leta z'Ubumwe za Amerika yongeye kwibasira umushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika ku isi Papa Leo wa 14. Yavuze ko ari gushyira mu byago Gatolika benshi n'abantu benshi ku isi muri rusange. Papa yamushubije ko ubutumwa bwa Kiliziya ari ukwigisha inkuru nziza kandi ko buri umwe afite uburenganzira bwo kumunenga. Ni intambara y'amagambo Trump agumya gushoza ku bakomeye muri iyi minsi, by'umwihariko bavuga ko bamutereranye cyangwa se bashyigikiye Irani. Reuters yatangaje ko Perezida Trump aherutse kuvuga ko Papa ari gushyira mu byago Gatolika benshi n'abantu benshi muri rusange kuko atekereza ko ari byiza ko Irani yagira intwaro kirimbuzi. Mu gusubiza Perezida Trump, umushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika ku isi Papa Leo wa 14 yavuze ko intego ya Kiliziya ari ukwigisha inkuru nziza cyangwa se ivanjiri n'amahoro. Ati niba ari umuntu ushaka kunenga kuko nigisha inkuru nziza, ntekereza ko nkwiriye kumvwa kubera agaciro k'amagambo y'Imana. Trump aravuga ibyo mu gihe umunyamabanga w'ushinzwe ububanyi n'amahanga Marco Rubio yitegura kujya mu Butaliyani Vatikani mu biganiro byo kunoza umubano no kuganira ku ntambara mu burasirazuba bwo hagati. Rubio yahakanye ko yaba agiye guhosha umwuka mubi w'amagambo hagati ya Trump na Papa ko urwo rugendo rwari rwarateguwe mbere. Ati dufite byinshi byo kuganira Vatikani. Marco Rubio kandi ashobora kuzahura na minisitiri w'intebe w'Ubutaliyani Giorgia Meloni nawe wijunitswe na Trump amushinja intege nke no kutumva ko Irani idakwiriye kugira intwaro kirimbuzi. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubushinwa kandi Wang Yi yahuriye Beijing na mugenzi wa Irani Abbas Araghchi mu biganiro byabaye kuwa gatatu nk'uko byatangajwe n'amakuru bya leta y'Ubushinwa Xinhua, ariko ntibyatangaje amakuru arambuye ku biganiro bagiranye. Mbere ibiro n'amakuru Fars byo muri Irani byatangaje ko Araghchi yarateganyije kuganira ku mubano w'ibihugu byombi no kurima kuba mu karere no ku rwego mpuzamahanga hamwe na Wang. Uruzinduko rwa Araghchi rubaye imbere y'uruzinduko ruteganyijwe mu cyumweru gitaha rwa perezida wa Amerika Donald Trump. Biteganyijwe ko azabona perezida w'Ubushinwa Xi Jinping. Trump yatendije urugendo rwe mu kubutegetsi bwa Israel bagabye ibitero kuri Irani. Mabwire kandi ko perezida Trump yatangaje kuwa kabiri nimugoroba ko igikorwa cya gisirikare cya Amerika cyo kubera amato yeze mu kigobe cy'Abarabu akanyamura urumuzi kizaba gihagaritswe by'igihe gito. Trump yavuze ko icyo gikorwa cya gisirikare cyiswe Project Freedom cyangwa se umushinga w'ubwisanzure ugenekeje mu kinyarwanda cyatangiye kuwa mbere kizahagarikwa ku bw'amasezerano y'impande zombi kuko intambwe ikomeye cyane yatewe yerekeza ku kugirana amasezerano na Irani. Ibitangazamakuru bya leta y'Irani byasobanuye ibyo nk'inzenzi bivuga ko guhagarika icyo gikorwa bigaragaza ko Trump yasubiye inyuma yo gukomeza kunanirwa kongera gufungura uwo muhora w'ingenzi cyane mu bucuruzi mpuzamahanga bunyura mu mazi magari. Perezida wa Amerika yabitangaje mu gihe minisitiri w'ububanyi n'amahanga Marco Rubio yavuze ko igitero cy'ibanze cya Amerika na Israel kuri Irani cyiswe Operation Epic Fury cyangwa se igikorwa cya gisirikare cy'uburakari buhebuje cyarangiye nyuma y'uko kize ku ntego zacyo. Mu butumwa yatangaje ku mbuga nkoranyambaga, Trump yavuze ko afashe icyemezo hashingiwe ku busabe bwa Pakistan yakoze nk'umuhuza hagati ya Amerika na Irani. Yongeraho ko ukuzitira amato kwa Amerika ku byamu bya Irani kuzagumaho. Itangazo rya Trump rishobora gutungura bamwe, rishegesha umunsi wari waranzwe no gutanga ubutumwa bikozwe na Rubio, minisitiri w'ingabo Peter Hegseth n'umukuru w'ibiro bikuru rusange by'ingabo za Amerika Jean Dan Cohen. Bose bari basezeranije ko icyo gikorwa cya gisirikare kizatuma ubwisanzure bw'amato bwo kugenda hamwe n'ubw'ubucuruzi mu Hormuz no mu kigobe cya Perse. Kuwa kabiri Rubio yabwiye abanyamakuru ati twahitamo inzira y'amahoro, icyo Perezida Trump yahitamo ni amasezerano. Ikigiye gukurikiraho n'igisobanutse. Ubutegetsi bwa Amerika bwashimangiye ko Project Freedom ari igikorwa cyereye kandi gitandukanye n'icyo kuzibira amato ku byamu bya Irani kigamije kotsa igitutu Irani mu rwego rw'ubukungu. Project Freedom yari igamije gufasha gusubiza urujya n'uruza rw'ibikomoka kuri peteroli muri ako karere ndetse n'ubucuruzi bwo ku isi bugasubira gukorwa nk'ibisanzwe binyuze mu kuyobora amato yeze mu kigobe cy'Abarabu akanyura muri uwo muhora hanini wafunzwe. Ariko niba muri uko kuba ihagaritswe, kompanyi z'ubwikorezi n'iz'ubwishingizi zikorana nazo zibujijwe amahembo no kwivanga kwa Irani, bizaba bigoye kuri Trump kuvuga ko intego zagezweho. Ku rundi ruhande, ubutegetsi bwa Amerika bushobora kwizera ko guhagarika icyo gikorwa cya gisirikare gikorwa ubutegetsi bwa Irani budakozwa na gato bifasha mu kongera kuzana Irani ku meza y'ibiganiro.